Asunod. Asunod. Okay, play mo. Sign-in check-up manuya pupuk sang PBY tayo. Lataya kasi Baki Ismail kalau Sirai Riau Kuala Wong sign-in. Picture sa kona kita. Padaranok. Kagitinat Qatar. Paul karena Paul Riau strike Riau on sign-in. Padaranok. Picture-ranok. Kagitinat Qatar. Saling fokus walen para da Surai Gaut ate on PBY. Ito kan pagpakita mo sa PBY. Sini kaganap lang pitcher Qatar. Ito pagki Chupu para da strike Riau Kuala Wong Igu. Hector Paul karena Paul Riau strike Riau Wong Igu. Come on, all strike Riau. Eu luam. Harus painok Qatar pitcher Qatar Atito Sirai Out Riau Sini menuya pokpokita mo pitcher Qatar Paul karena Paul Riau Sirai ke Wong sini Paul Riau strike Wong sini pitcher kaganap Kagitinat Qatar Laki Swellen karena the strike Riau Paul Riau strike Riau Paul Riau Wong sini pitcher kaganap Riau Kagitinat Qatar Paul karena the full down full count on Chile. Pitcher kaganap Kagitinat Qatar Baki Atau line up, 5-10 difference. Line up. Line up, big 10 difference. Kamatang ang kamsang nanapungan ni PBY kakasapon 21-11. Karas na mo lang. 11-11 PBY. Okay, kamatang nanapungan National League Wall Malok PBY. Munin kamatang Wall National League ni PBY and Prong Pelian Man. Kemali bukan Terry. Kemanut Pelian di Munin Wall National League ni Man saka PBY.
Kumadamang uyawi tayo mo. Major League na po ng hall. Malok, saka PBY. Kumawala ka ng mga car, tuwado. Yung pamuha. Saka si Prong, referat ka. Ermas Women. Wala si Sawaso, masasa kumatangol. Ngayon mga ka. President Peter Christian, Congressman Ismon Boses, Congressman Midian Chinet,